icyo gihe nibwo namenye ko Imana ari ikintu ikoze kidasanzwe. Iyo breakthrough ariko icyo Imana yankoreye yarabanje irampisha ku ishuri ndaguma iyo ngiyo for 2 years before I showed up muri public. Ndagenda nguma ku ishuri ndiga ndasoza amashuri. So I came back abantu banzi nzi ko babizi neko ndirimba. So naje rero ntaguye muri surprise ahubwo naje meze nk'umuntu witeguye. Imana yarabanje kumprepara. Uribuka igihe Dawidi Imana yabanje kumukura imujyana mu ntama mu kubanza gukora practice, then muzana muri public kwica Goliath, abantu bakagira ngo yishe Goliath gusa ariko hari practice yari arimo zo kwica idubu n'intare n'ibindi. So rero nicyo nanjye Imana yankoreye, ariko icyo gihe ndi kwishuri narabimenye narabyumvishe muri ngiye ko something hari ikintu Imana yakoze. Yeah. Ijambo riri muri Luke no sorry Romans 1:5 Romans 1:5 haravuga ngo iri jambo ndarikunda cyane kubera haravuga ngo niwe waduhesheje igikundiro no kuba intumwa kubw'izina rye kugira ngo mu mahanga yose habemo abumvira Imana babiheshejwe no kwizera. Nasobanukiye ko iyo Imana iguhaye ikintu, a favor or anything, it's not only for you, it's for kuba impamvu y'abantu benshi cyane around you. Maybe you don't know, maybe your grandmother yarabisenge, maybe your father yaravuze Imana ariko waretse nko gukorera, and God didn't give it to him. Imana iravuga nzabiha umwana wawe. Remember David yashatse kubaka inzu y'Imana, Imana iravuga nta kuzayinyubakira ahubwo umuhungu wawe. Donc birashoboka ko hari impamvu Imana iguha ikintu itari kuba gusa ngo okay, it doesn't even mean witwara neza cyane, no way. Sometimes ushobora kuba nitwara nabi ariko because of so many reasons Imana ikavuga reka mbishyire muri uyu nguyu. Kandi Imana nk'uko ubizi irareba cyane umutima na intention wa muntu afite muri we imutera gukora cya kintu. So that's why most uzanarebe the most talented people muri ministry ntago ari bo Imana ikoresha cyane, ahubwo Imana ikoresha people who are available and people Imana yavuze ngo uyu muntu afite umutima, ndikubona umutima ufite service, umutima wiwe uragambira gukunkorera cyane, not because ashoboye cyane, ahubwo iraguhamagara yamara kukugeza muri ministry gatangira kugushoboza, tangira kukwigisha gaho. I remember dutangira kuri ngora byibuka kiragi ntabwo nari nzi kuririmba, sinari nzi no gucuranga. Ngenze nibuka ko hari groupe zimwe nishimiraga gusa kuba twaza gitari, kumva nahika gitari zabo nk'abageni babiri. They were good, they were so good to me, banankunda banashigikira. Ariko nje every time they go to sing somewhere, kumva ndi blessed gusa kuvuga ngo let me just take the guitar, I go with them. So umvishe neza psychologically ntabwo ari kubera ko nshatse gutwara gitari, ahubwo nuko mfite urukundo rwa music rurenze kuba natekereza ko kuba twara gitari ari kibazo. So that means muri ministry availability na ya discipline waruvuze it is very important. Ku kintu rero kibura ko no gusobanura understandinga a reason ya calling. Je numva iyo umenye neza ko Imana itaguhamagariye wowe, yaguhamagariye ku nyungu y'ibintu byinshi, you can't take it ukubonye, you respect it kandi ukabehavinga the right way. Hari ijambo riri muri Luke bera muri bice bitanu sinibuka neza kandi ntaza kwibeshya. Yego ni 5:15 haravuga ngo inkuru yiwe ngo nyamara inkuru ye irushaho kwamamara, iteraniro ry'abantu benshi riteranira kumwumva no gukizwa indwara. And can someone read me 16? Ana nshaka ngo Luke 5:16. Hallelujah. So that's the key. I think kuba ku birenge bya Kristo biducisha bugufi. You understand ko you don't own anything. You don't have anything. Yourself, you are nobody. People don't come for you. See, this is man. Like this is a talent or a gift. A gift attracts people. Gift attract things. Gift attract ibintu byose bibaho. Aya maflesh yose araza agana kuri ya gift. And then the source of the gift is God. Iyo amaso yawe arebe ku Mana, ya gift iraguma. Natwe kubera ko turi abanyantege nke, instead yo kugumisha amaso yacu kuri source, tugahindukira tukareba bya bintu bya attractizwe na gift. I don't know if the picture muri kuyumva kerekanyishanyije. This is a gift, right? So this is God. In your source ya gift.
iyi gift ira attracting people from and things, money and fame and everything. Ma flesh yose ni ibintu bizanwa na gift. So twebwe kubera ko tutaramenya rya jambo ryatubwiye ngo niyo yaduhesheje igikundiro, kubera ko tutarisobanukiwe turakura amaso kuri source, tutangire kwerekeza natwe flashback to the kuri bya bintu Imana gift yazanye, and then tukaba dry ya ma flesh ukuntu yaje yose, they go back again, arongera guhinduka kubera ko you are nobody, you are nothing without bya bintu kuvoma ku Mana. So but if you keep but when you keep your eyes to the source, komeza ukavoma za flesh ntawe zigenda. That's why muri Luka avuze ngo inkuru yamamara hose, abantu baza ari benshi bashaka ko abakiza, ariko dusomeye gute ngo we akabavamo so now this is the English version, it's very making us sense. Jesus but Jesus often withdrew to lonely places and prayed. Withdrew, it's like when someone just hold you, you know, that's how neo-discipline ministers, like to know when to withdraw and to know when to appear, need to disappear and to appear. Because without the source, then we have nothing. Not to dry, not to. Who would ever think? Njewe muzima bwanjye ntabwo nanizi naba ndi hano ndi gukora iki, to be honest. Ni Imana yashize muri njyewe. Without this, I'm not that. So that's what I think. Ikindi mbihuza gute na famille? Thank you. Icyo ni kibazo kiri very personal ko nuba cyumugisha, kubera ko when people iyo abantu babaye hyper spiritual, sometimes bava mu mwuka, like bagira swat no kugenda ahantu hatariho, you know, kubera turi muri reality. Niko mbibona Imana yacu ni Imana ya principles, ni Imana ifite amahame. Ababyeyi bawe ni ababyeyi, ni amaraso yawe, and your family is number one thing in this world for sure. Ni ukugira plan. Like me, for example, every Sunday after church, every Sunday niwa burinde at home, you can't miss having lunch mu rugo. Nibibo baraguhamagara uri hehe, because ntushobora kubura. So mfite ababyeyi b'umugisha bahora bakurikirana ubuzima bwanjye bwa buri munsi, nanjye biramfasha. Ariko ku muntu wenda udafite abantu ba caring that much, it's good to plan. Ukavuga ngo niba utaba no mu rugo, ukavuga ngo every Tuesday, every Wednesday I'll be home. Ukavuga ngo hari isa, kuko ni Imana ikunda those kind of, uzarebe niyo muri eglise mwapanze amateraniro, ukavuga ngo every Friday ni iteraniro. Buri usibye mu iteraniro, trust me, yiri umuntu koko ukunda Imana, wumva hari ikintu kibura. Kora ni Imana ikunda gahunda. So uvuze ngo buri wa kabiri, buri wa kane nzajya ndi mu rugo. Ni ibintu byiza cyane. I think ni discipline, biranagufasha gukomeza guhuza na famille, utabaye umunyamwuka gusa then you forgot your family. You can't have 40 days ngo nurangiza nguze no mu rugo ngesubira mu zindi 80 days ongesubira 30. For some reason ukwirengagiza ko Imana yakuremye, ikakuremera ababyeyi, ikakuremera umuryango, you have to be there. I think ni nkuko ngo nje mbyumva. Icyanyuma izindi plan. I have a lot of plans. Ariko cyambere nuko I want to step out of the comfort zone, ntangira kuririmba mu zindi ndimi, aho tubasha kubicinga bigger number of people, because ugeze muri bihugu mbona niho agakiza kavuye, ariko usanga aribo bayisuye hasi cyane. So we need to reach out to them, we need to sing in English, in Swahili, in different languages to reach more nations, tukabwira abantu ubutumwa bwiza. And ikindi nuko iwacu there be a time we feel like what's next, ukakibura until you realize ko you need to go big, ugakora ibirenze byo kuzuza gusa stade, bikava mu bikorwa gusa byo kuvuga ubutumwa amagambo, akaba n'ibindi bikorwa bifatika. And my wish muri iki gihe nuko ndasenga Imana ngo whoever comes to listen to our music, naweze mbwira abagenzi ni Imana isi iki gihe ikeneye ibitangaza n'ibimenyetso, to know ko Imana ihari. So if someone comes to the concert, yumva indirimbo gusa ngo yishime, ahubwo niba yaje agwaye akire, none amenye ko Imana ihari, avuga ati uko bya bintu bikora, niba yaje atameze neza amere neza. Like that's my wish. To Dawidi ngo yajyaga afata gitari ye yaririmba inanga yiwe, ngo abadayimoni bari muri Sawuli bagahunga. That's my prayer. That's my prayer. I want God to move live. Nanjye nkabibona n'amaso yanjye. I've heard about it. People called me, text me, Imana yakoze nkavuga amen. But why not ntabibonesha amaso mu Imana? I want to see you do something mu bantu. Turi kuririmba umuntu akavuga njye hari ikimizo n'Imana.
that's my prayer nowadays. Ariko nubwo itabikora ntabwo tuzajya kuramya ibishushanyo, tuzakomeza twizera Imana. Thank you. Yeah, urumva ari ukuntu ngo mufasha n'urubavu, so ndacyaryama nkabyuka nkumva ntago urubavu ruri kundya. Nimbyuka ngasanga rurimo rurandya, nzamenya ko something happened. Nkunda kurya, nkunda ibirayi. Ikirayi n'umutsima kabisa n'ibikabwe. Nkunda kwambara casual, ibintu bitari bitari amakoti cyane, ibintu nyine nkunda ibintu bisanzwe byabaje like kurya nambaye. Yeah. I think ni uko mbyumva ni lack of information, kudasobanukirwa n'ibyanditswe, because of course discipline ni ngombwa, ni kwambara ibintu byerekana umubiri wawe ngo wambaye neza, ntago ari byo, ariko style ngo akantu kareba akanuga nkuko wakwandika ikintu cyanditseho ngo Adidas or something, ni ibintu bisanzwe. Kubwanjye numva bidakabije, numva ngewe icyo kintu mbomba umutima wanjye warakibohokeye, numva nta kibazo. Yeah, kubera impamvu ebyiri, no kuberera imbuto, no kubona opportunity yo kubaba hafi, no kumenya why bo badakijijwe nkatwe, nubwira ngo nibandebera aho bamenye ko ukizwa ntacyo bitwaye. Yes, ubuhamya abantu bagiye bampa ni bwinshi, kuri ndashima Imana cyane. Ariko navuga nka bubiri bwankoze ku mutima cyane. Hari umuntu wigeze kumva indirimbo, one of my songs, yari afite gahunda yo kwiyahura, ko ndabizi kandi byabaye kera cyane. Imana iramukiza, birangira agaruye icyizere, ari mu buzima, ubu n'umuntu uhari waratanga ubwo buhamya. Andi muntu yaragoye cancer, nawe Imana iramukiza, yamaye ubuhamya burebure, sindi bujye muri detail, ariko nakiri ubuhamya bwinshi vraiment. Hari ikindi gitangaza Imana yakoze, turi muri Montreal, ndibaza hari mama yari yaje icyo gihe, yaragoye mugongo kabisa, baramushize baramubaze, aza vraiment bamutwaye mu kagare. Icyo gihe yicara inyuma nyine kugira ngo batamubyiga, hari abantu benshi cyane. Turi gutarama, ngo abwira umugabo, arambwira ati ariko waretse ngahaguruka, ko numashaka guhaguruka ngahimbaza Imana. Arambwira ntago uri bishobora, ati basire bamwegezana ngo hafate. Arahaguruka. Uyu munsi umugabo yarampaye, niwe yampamagaye last month muri December. Arambwira ati zero Imana yadukoreye, ati ujya munsi yahagurutse ntarasubira muri ka kagare. Ujya munsi ntagarasubiramo, nungu ni muzima, ati yarizeye arahaguruka, turi kuririmba yabaye muzima. Rero ni byinshi njya numva, sinagize umugisha wo kuganira nawe aho ngaho kuri site, kuri venue, ariko nakire kore yabo numva ndanezerewe cyane. Hanyuma rero byo kuba Paul, mu by'ukuri kubaka ni byiza kandi nzubaka. Mfite iryo sezerano zo kugira umuryango, sezerano yo kuzagira famille. Wenda nibaza ko igihe kiba kitaragera, cyangwa se ntara rwa rubavu nyine rutarandya ngo numve ko barunkuyemo. So yeah, I'm waiting. Yeah, kuba kumenyekana ibintu byinshi byanyambuye kuba just a young boy who can do mistakes, who can grow, ukaba nk'undi muntu wari wese. So sometimes I felt bad, I used to feel bad about it, ariko nyuma ndabyakira